Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lobati befulunne algon mingi terem bay befulun vidalwa achmi Ramadan masasi kama wanama. Ramadan magi tere algon men moleni kewma buimun durheli wegen. Ehem wima warbelikun eba warboda hisas kureve. Migi hallu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani algon men tewaf. Ege terem algon men kurevidana kantatteke algon men wani isharak kod devaf. Ege terem ekkame mi ehin ummettawge mi hunge rodi hifuma algon minge ummata devwafawa luyaka medemeduga miwa farak kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon minna devwafawa ahammiyat nota algon minna me ramadan moga kurevidane rangalu alkamegge wahake kare fan bayan kodde bani ade harukem kitam me kuda minwarek kamga wi namaves algon me fatis namada gak koffa e kala kuda kewmuge sabubun e gawa barakat ke sabubun algon min dualuge e wagutuge terega nokar nobe horikkamaga weenamas eena warubalikamun ebaduru kodde envim Allah subhanahu wa taala ikhlas teri wegam wa haluga e alukamekkamuga dekigen ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam kurevvikamekkamuga dekigen algon min e haru parikkuluwa fikama waanama algon min insha Allah e warubalikamun durheli wekin tan